Oria ha TV West n'ubuhoro nakushemerwa munonga ha program y'abahindugire kandi ahashweka cya kabiri esabite yahwire tukaguma omurembo rwitu rwambarra tukaza ha Lord's Gardens kandi omujinyi witu akaba ari omwami arwaswa owabinji bamanyanka bukede omuntu ogu n'umunyamahurire kandi akabaho umusirikare okukira munonga ebintu byakozire nebyo kushaka amahurire so embozi kabiri nungi munonga tutwahindira mwene rizoba twagarukana washweka cya kabiri twakomere niho turatandikira rizoba ndi betu komujuni nakushimirwa munonga kandi na hato niho twagaruka Lord's Gardens omwanya murungi uguru kuhereza aho oburaro kakuhereza aho kukorera amajenyi mwabiye n'amajenyi ganyu Bene Gardens ebyo kuriye ebyo kunywa barikiriya so niho twakorire kandi niho twagaruka nka hatu wambuga no kamushabaki ngendo nyumba kirenzo cyo cetengo cyane wa nyumba kirenzo that is enough okay ubu umpe ungurira itaka untere mukafu amontere mubute mbo kati nze kumushabaki abo kuba nyowe president bina de kintu cyabene kinsaso mu Uganda no muntu kuba no bugabe kutambura kwa kwenda that is a fantastic utambure komu zino kibasa kweba identity card sana waba noza kugikosa yo kuza ogambe oyindwe motoka yawe sisema amazuta ngoza kuronda identity card that's the freedom okay mwene Museveni mwa that is my ekyo nicyo nkundira mbene tokubasa kunyangisa mseni bo korota I know ni nchimanyi so nkeje shaha ko kuba muto nibintu mwene of course ntumangu tokamuba konka kucyakuba honka hato keshanga oryo munyetu ne kintu cyeshoro kubasa gukora nebintu echo takozire cyo gukora no ifuzo mu ebintu bisatu binkukora ninkendeza kiba kweta expensive life ningitebenkaniso mu bukuru okay expensive life no maisa harho buwarire life arwaswa akasento kakatungo kakachwechereza nagambira ntuginara bire hati abakunde babana bato you stop that nonsense masum ndio muhajizi wa Liverpool kiganari tindi konka yabanezana hariya no manya inkusitama naba ninkora story tinkwasa kwemereza story ngo niza kureba umpira bizuma how are you I waste my time uriya natungo mushara arwaso kano kundo mpira munonga ningukunda nokaya nakanokaya nahabwo mpira kati naba nyine story yinkukora tokundi tinkuza kureba umpira oh really that's interesting ate umuntu waba tokunjira umurimo gwawe ko muzuni oyine ko kutrackinga abantu noyendo manye nguri kusande nite ko kutawo umuntu ni mutunganta tokutawo kirango ko muzuni mundonde ati naza kutawo banzo pereze milioni 2 because you love your job ekiri kutwito munsomo eri abantu arwo company emwe akabari omunywani wanje akabari mu engineer nambuza ndikunka mwina abantu bimukozere nabo bwire buringwa nindeba nimukwata abantu abari kwiba cement ati twina abantu bitwatandikire nabo ntwizo mu Uganda up now you working with them twamuhereza amazuto mu tractor nitumanyangu naiza gakozesa ogoti ati ogoti tukitwara no bwire bo kumucyondozaho konkeri omuntu bamuhire tractor ezira amazuta naiza kosaho obwire buke agire bugawa omuntu waba you don't love your job ekiri kuretera Uganda yitwa buzibu no kureba ni bakore bintu binkwatire ki we are not love our country okay so kumuzoni watunga chance inoruga district yambara bakutaka kiko kasabika public service commission nibakuronda ko muzoni n'umuntu murungi hati wo mwana ari kwiza kusaba umurimo gw'emitwarana emitwara 5 ko muzuni basa kwemerera umusabe miliyoni 10 kanaze yayi aguze owabo aije kushashura umurimo gw'emitwara omuntu wo mwakaswara ize leader wa district omwana akemerera ryo naronda karu yayemere yaje ati aha no yenda kugaruka kuba kiyamani wero C5 ati no izuko bukade bubiri butwakureteye na mama ayo kuza kuntungira umurimo akaguma haninga ata na uwo mwana akabana ati na shortlist tindagenzirewo no murimo tinda gutungira nogira ngo ubwo mwebemeza akawurata akahemuka
nebyarugiyemo no muri nakaruka kanga yarugamo yagiye. So if you don't love your job noza kushanga ngo ihangiri abantu abari kuriyebembera abari kora is the money mindset. Okay, ogumire no gamba abantu ngo abana batono bahabura ngo batakugendera ko abo wakozire o raifuka jiryota nibinshi ebuwatire mwamane minje byo kujangwe eminyete takurebera imyete okuza kubomo oryo mu cyakara oryo mu koreki oryo mu kurya unoryano yenda ogure ozo mu katare ogure buri kintu okirete byakurya kugira ngo wasome akayine izire mu nkabani nindyo mu life z'abakazi munonga nakubire nyina abana bingi iwa amagaraga otobire mbakazi ati mbwene kuza natwe kweka kuriro mu life yanje yo kwana kwerira just no ku is my life in umubiri gwanje just life but ekizibwe kiruwo ngo ukazo mu ndongo wazina twa kurya ni nyenda ndiye life ngure byinkwenda byo no muka without budget for oba kubarira nuko warire life okay nimizano ki wabo kunda kuzana nyowe ati ndabira umuntu wo kuzana umupira ninga konkayo nkaba ninkunda kuwuririza music on that my life na hati music ningikunda munonga hateke ibarero mweri yo kunda kucira yoro bariyo nyowe ninkunda amabare ga kare wana shino gahorra no gihe hati ni garuwo ninza YouTube ninga shanga nakugira ngo amwe discovered people nimbasa kuzumbura ikintu ninkirora ninkimanya nimbasa kuzumbura ikintu kimana na cyane omwa internet ari omukutu guri wa mabare ga kare gona umbeso ngo zabahererukire kaba ninkunda basude akanisongora enimiro yo kubuganga ejo baniyo waturabira munana ahuririra kari yawe rinkeri yakanyonza turabire nimero nimero yo kubuganga nejera ngwenje ibyesongoro binge byabasude binabe ninkunda nimero yo kubuganga nakwate abayimbi konka numba yimbi abandi abahati binkunda tinyine umuntu ari kuza kurugo mu muto gwange nga misera segamwenge ibyesongoro bikabinimye akayimba akesongoro kimati akabani mfunya omukazo wesenyo mfunya omukazo owempisantere do moyo abarara bonanja kubaleka nakwana wabeyi buli jongu yanga njogera guno mukisasi gutenda buyazalo omwana ekisanyi yazala mulenzi kati omukasi mukaba mwana munanga omwoyo gunteredde onda asingira abalungi mwana munange kakati nteredde omwoyo nekyesongole kindi akesongole kyosongole nti esawayo okwagala omukazi nga mukamusajja oboya okwagala omukazi nga mukamusajja sirimba oboya kufa kwe abantu bannanga jagala kubeso omukazi kwanyanza n'omukamusajja singa namanya nti n'omusajja tesandi maze nabanga era kugenda yonze nanyiga nnyo wankola bubi nnyo naye mukazi watu wankola bubi zijjukira lunaku lwali lwa mukaaga nze nabisoma mu taifa ng'omulamuzi omukulu kyakoze nkugambye kubasiigula abakabandi akusiba emyaka 12 ate nga kotese n'embooko konkana we music yawe ukunda keri ya relationships Chirabaka okano omuraifi yawo okenjoyinga life ejo hati ebyesongoro bya hati wazo mu lingalazi nkaba ninkunda besongozi okeswa mangerepa lesu wanyika ambara kamwashi ito tukazwara uza bell bottom otyo iba impari kabanu nubano twara za ezimu abeni mweta za Gaboni imparizo engito za Gaboni president umakata yo mu bakamweta Gaboni akabana ruga Gaboni na hati akabana ainengito mpango noma yabira guzuni tukopa immediately kai wiki baba kababatanikiye kore bigito bya Gaboni ezimu akabani basara mu mpira ya tractor mazama ezinki tukazijwara Gaboni tukazijwara Beruboto tukazijwara hati Kenneth Kaunda kuyiziromu akabana azwara bwa Kaunda
suit kaunda noza nozimanyi abantu twazikunda tukazwara empare za Michael nabyo kabijwa Michael Jackson empare izo tukazizwara Azaro isati za Azaro twazara Yamato tukari empare ba isati bakenda Yamato executive perfect ezengito omweno bwa akasente kawo bwotara savingiri ukakamarro mbijwa tukaba tuyomo bero bottom ati kantu y'abantu abakwenjoyinga mazima ukashemererwa mbwire tukabo abo bwira baka hatiringa rejo kodi zinota tukantu zina bumping tukantu koraki Watergate amazina ga hati Watergate nenzina ninga neche ejo niyo ya enzine yo Watergate yarugire batandika kope ya Michael Jackson mujira muti Michael Jackson nawe yiza mbwene tutukabtu life mweno lingarejo abasija besongozi nomanya omuntu winkukunda munongo wayireyo ebyesongoro bya lingala ni Chameleone niwe yaresere music abantu baruga a music ya lingala mweno ineche shongoro chimwe cha Chameleone echo kukunda munonga Chameleone akeshongora ekisonga nekolera mali kisongora mweno reba Chameleone ebyesongora yebyona bikaba bine meaning nomanya Amini Dada gomwe president Amini akana akunda mashapi ambaraka mwasha ine kisongora kiyesongwiro mbwiro obo tariyo alipokuwa unapendwa dadai wapiko jua kama uke maua isiku moja ujana utakutoka maisha itaumekwama maneno ya kupayuka we utapata tabu utalia kwa nani utapata tabu utalia kwa nani oh pole dada ati Amina kana atekatika munibe nguniye kana kabana agamba munyanya ati munyanya ebintu byo kuzamu ebyo byo kuza kugenda ginduko noza kutunga obuzibu no hari kuza kuyamba ate mazima ga muheru noza kurira niki kyabini yishongora konka abantu nagenda besongozi bingi binawe nimpani nkunda John Bokero imwe murarebere jukebox iwo kagirebaho nyicereza tumreho natugaruka urukaye mukahumuro tushiriya program reba hindugire no mujenyi witu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired so reka tugumize munawe embozi ye ninonje ukareba radiograms
gramophone ezo nez'abandize ezo ninkuru munonga konka tukaza jukebox radiogram record player obo bwakasiti n'obwizaha mukyenda za kasiti ezo zikiyizo konke jukebox nomanya kare abakozi ba government bakari bacyakara emirundi ebiri mu kwezi ibiro 15 bakari babahereza advance noreba tawuni yone cyamukire nomanya ngo babahira akasente katahira na mwisho nijoba ya muhero umukenya akaba mwishongozi bakabani bamweta umwishongozi ogo ni bakabani bamweta naka nababaye beshongere twist akaba ine cyesongore cyesongire ati wakalani wengi sana wako tabu mwisho wa mwezi ukifika wanapata kupata sosi wakenda kumna kulewa wanalewa na warembo kwigamba inkomero yo kwezi nibatunga senti akabani yesonga na cyengwe ati sisi wa Afrika kazi yetu kunyang'anya watu pesa ukishika utafungwa kokolokoni kwigamba ibyesongoro nyo nkabani na hati nikunde byesongoro byaka hati tukutine byesongoro biri atoze kuntamu anya girina igine byane byesongoro na bino bitawu just hati byesongoro bya hati ni beat tine ki konke byakare bakabiriye bigamba hati omuntu akabani yesongore cyesongora nibona umanyangu cya yesongora kirimo amakuru numanya ibyesongoro byakare bikabine meaning konka ni life nibo kureba abesongozi konka life yo kajiriya real abesongozi bakara life tuke mwene busiya tukatu byo mu life ndizo waragayo wabo musirikare wabo munyamahoro busiya ati nyowe amazima kinkwebaza ruhanga ngo niza ku rugo mu nsomo konka tinsigira izina ryo busuma obushuma bukabuteganisa munonga I don't like nyowe no mahe nkabagambira ngo mutantuma kuza kurita umusuma okano mwitiraye ni abiri naenda kwiruka kunya hembundu na I don't like umuntu wo musuma nyowe nyino munyabuzari wanje bunagambire ngo otategana kuizamba rangu nondonda because I know their characters n'abantu bari kwibisembundu bari kora kibita namye no ireka tubugabwa no mutika you don't come in my area abuko tinkwende kintu cyo gusuma abuko nyowe waswa ukundeba ndasitamire wo motoka ya member wa parliament ibisawo bisente bigenyuma kando kargamu hotini ntashikira wona kabana kigana ogwo musija na hati wakakitaungi iteka yidi nasindikira sente akawumura kare bya politics bambi wagira ngo no hagera mpira ki nyowe ndi umuntu wa Liverpool hati Liverpool kajitora nisubwa ki ne timu etakurwa etine stress itwa abantu ba Liverpool tetwine stress zo kuza bani batutera nituguma kutuli twasinga abanje takuhagera Arsenal timu ne abantu abaku nyo tinkwende ebintu byo rwari otakozere observation Liverpool Arsenal tiba kumanya abwenki ne bari mu kikopo iwe no kimanya abwenki nche barema kuba kuzano round yo kubanza nibamanya ngo byako ba atwaheza bareme kumanya ngo nawo itorutaro kutwabire ntuza kuhamba Kampala tukabanza twahamba Masaka konka tukugira ngo twahambire Kampala twagira ngo twaheze tukamanya ngo Kampala twagihamba iriyo za Masindi iriyo za Karamoja iriyo za Guru iriyo za iriyabirukire mbweno tuze kuregeza abaziba tukwate so Arsenal neregeza kwe kwika hagati ne manyangu twaheze mukwezo munoreba ne bagitero go kubanza ne bagitero gwa kabiri konka kanosha ngo negezaho okugeza orarebero mukazo murunja acyarata wa adibi konka buri mukoro ni bakweta niwe furawa garo ni wari kuteka tekembaga no mukazi no mwisi murunji so ni ejo Arsenal niyo Arsenal nyote nkora tarampira munonga konka hino butagizire ngo Arsenal necho kureberaho cyo gukora munonga ukabure cyo watasa exactly nicyo nagambira no basa bakureba otutukira ukozera ki kunka hati kankwe cyo kureberaho no reba iriyo ba member ba parliament abarugire mu kare konka wamusangeje smart guy
konko omuntu arugira mu parliament yo mwaka gumwe numureba we nasibukire eminwa nesibukire obutuntu butanje kusibuka konka hati bwenu ha naye wakwebaza John Nasasira warga wa mwishka ogwo mbwenu Mr. John Nasasira ogwo kumusemba nakakodio akakorachi ogwo no manyeri y'abantu abakukunda webuze nyugu muntu nankunda uki tinyine sente tindasomire konka John Nasasira that is a great man nakugira ngo akakitomu obakakitomu diary tinkumanya noburi yawo noruga kusara yindi nusanga imitwari 10 eragirasi nergo awa John Nasasira namwe unasasira dimwebaza ncherebe ko yino mugishana n'amazina gaba John mbweno ogwo John Nasasira we mukama yes bambya John Nasasira John byabagambi akarwara konka I think that konka nachwijwe nakinzuka nyunku ni mumanya no manyangu komuzuni umagara ganje harwe motoka yinabe ninkunda munonga kusitama konka nimbuza nindi gisitama muri yari kugishitama just kugishitama niba kweta Benz otyo mbweno Erikaro hanga akabari MP wa Nyabusozi obonyina ka kamera kanje ne kabeketa kayashika ubona amanyangu ryo munyamahuri akaba na ruga Rwanda kwakira motoka ejo akampikinga kisayi cyakakika ngamandi yawo yizire gwaswa tura tugende ndebe kintu kinkuza kusitamamu Benzi ninyoha izo bitare shota akamvuga twaza Nyabusozi mbweno netaka ngambire kiruhura inipasi nabari kundiba ati tibaritunga MP nga Erikaro akabakorera amaziba gariko njana kujangwa akafwaro Benzi no hata ari waso akaturije mu politics ejesha kurunogirangu hari wajangwe cyaro cyanyumba cyeta baki wakisi kurotararigire wakisi ejesha hano jiro kabeno ankaba nafiri area yo kumanyangu obwiro obu ikabate tine cyo kongeraho komuzuni wabo mu cyaro ekitine mu abantu bo kureba ngo nibakora mu government egombura yona gifuruke egombura yona tari umuntu no mukoro to kureba motoka ya radio ryo neta hamwe ye namba ziri kutukura konka shitaro batine moto namba zitukura konka bine motoka byabe byamane ekaba yo kuswera no kuzombi emandu izo ekaba yo kuswera abakazi totwara ko ineme kagona ba bishop ba bishop to batwara ukakora yo rukungana abantu bakarukoka nabantu ati abantu mwe nabakuru bona bafire bahwiriyo abandi batandikire kora ki cyaro cyatandikire kugaruka because wareba mwe nari kurira ari kurira ensonga zo busilamu mu Uganda yona naruge witu ariya tizoba rumwe ryakuberire runje kukiraganda o magaraga ugona best moment niriyo nizo bari nanka sekawungu buyampira umurimo mu New Vision mwe ninyoha bo babiri nibaho umurimo mu New Vision ninyoha nebihare binabire nzire cyati cyate kiro wini aha tuba 22 turugomburu bwa wini nzire bigito bya mwana muriye gati mbe ebizo barigiseme bigito bya mwana muriye nibishaki kabi kamvu asikunke bikuzire odia watambura nebikitebyo n'ekitishat cha wini bya nyuma waza Kampala bampumuri konko boko wa maziramu guhaninga inemyende ndishe wabusi no niyo nabire ndebere ngunzwire t-shirt ya member ya wini ukureba niwe tinkwanga wini echane chikakwira chikakubisa chikampomuri wajena ne t-shirt wena ekikuru wajangwe bikito bakabiri mwana muri akicyaho cyo waba tubunamire kigimiza ubwo musijana iza kuri like that hunama yaza kuri yaho yes arwaso and the worst moment so mbweno worst moment yawe kabera nibwe nabine neza kufera Kasese ADF ninga rutaru rwo mugabe rwo mukama watoro
hakabaho ki bakaba ni basharinga ngabo kureba harya ekikari ekyo so abana b'amahurire bagenzi banje bakajya uwasa togendayo ubone hindure karampenge ni ngenda lead story otyo naye tororanti nago mu ambus ey'abasirikali ey'abasirikali bariyo ni barumbo rubiri abaitwa ba UPDF emizinge ryo netera kuri abasirikali najigwa mu tabamanya ngo Harmless no hati mbweno bakabati bakwenda umuntu wena iwo wayetayo naye nagayo bati nkakoraho ka training ko busirikare ngo umuntu ya wareba uri ogwira umwambusi imuse mikono hansi otera amazo hansi ohanike omuntu yakwita nibo naba yakora mada bakirebe ngo Harmless toyine kizubucona nabo to kwenda kubarwanisa nakubagire bwetu baza kokingama embundu bati natera amazo hansi nahanike mikono andi tu abanetorire basatubo tukati inkabambi no mubarakisa nkabanka koraho na mubarakisa nibo byanyamba ku abandi bagira ngogo no munyamahuri bandi banje munyamahuri konkani nyinda kuza kutwara urugambo nico cyaye kirye kizubu bakamba kumango uri yo munyamahuri konke kizubu waza kutwara urugambo banyaho kamera undizo yagira mu gimurekere undizo bayanga bagenda nayo but ko muzuni munsi ya mukama okore kiba kweta mowa friend okukira mowa enemy nyowe nkabandi munywani wa rero kuna arugire yonti naza somewhere omustate akabari yo muntu wo kubasa kuterera naterera mukaru amirama yantera asimu omutwaro gwa airtime ngo mukaru amirama nkamuterera ndine kizibu cyamani nago mu ambusi ate hindi yantera omutwaro yagunsindikira airtime naterera amirama matara kwaside naterera ndizo mu state house bangati nei waswa nawe tomanyo uri musirikare ni obadono na yoki nakati nanywe nakigwa niza banta umusirikari yani scotinga yanda byo mupanya na gwanti nazo mutawuni kuna ikiro mutawuni natererero yajati you be patient kamera z'abana bingi bakazitwara zabura nyewe shahi mwiyo mwazo kabandi aho umuntu yantere simu ati you come at the police naza police and baza kunkoma bweno naza koma kandi ogotine chomi no kangambiro magaraganje ko mujuni nuntwara ninkwa cyo kwenda bano ya omwago kukoma okunta mucyo sahe mwe kuna ikirewo nashanga umushiza ine kamera yajati afande commander division commander he told me to give you that camera nkashanga tine kiba kwasira uniki abana kurwo batekateka ngo ninkoro musiye mwaye nyicereza tumureho natugaruka Urukaye mukahumuro tushiriya program reba hindugire no mujenyi witu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired so deka tugumize munawe embozi yeninonje nabo tukakwesa esha yona no basa kuba no tujuka kati na yeyizoba nkaba nagenzire komuze nkaba nagenzire bankaba there's no alternative bakari baza kuntera mfwe nkoriki ni ezoba amazoba gariyaga ginkwizuka ngo that's the worst day izoba linatambwire kuruga wakisi kuza bukunja ni dangerous kininga bizubuki ebyabanyamahurire baraba mu nkiwo munyamahurire mukuru nibintu cebyore bire bitugumire abamahurire ntukozesebwa kurwanisha abandi konka wakigwamo ari kutuma kurwana soja takurugayo handika ariko muzuni ogo niza kwa sente ibintu ngebyo wahandika story one side wahandika story yo kureba ngo tukozere noreba hati wareba ngo more peoples abana b'amanyamahurire baresere company kuruzinga more money story yo handikire tugine obuhame tugikozere investigate umuntu aza kutomu koti ebyakoti no birebe bya hati company nyingi ziruzingire sente zindi za ikano kukinga
nga company yitu y'abanywanyi bangi ba red paper ebizibu byabireho and others. So abanyamahurire abo murimbo and problem abanyamura bahati niwo kumugambira kujari bikaba byakare itu tuyo muno omunyu life nyo wasano kira kundeba ni nkora TikTok zanje konka am not direct the muntu kuza kumwatakinga direct ni muhabura ni ngambeje nensobi iwe yaba nekora kubito kwenda kujigamba kunga naji kugambira but you must be careful abokuba there is not the big issue eri kukira life yawe murutaka kingambira era kuna rugiro umubuzikizi bwecyo nizoba eryo yina atambwire nkabanyine alternatives kangambira kuza kutambura kuza bukunja nkabanyine bintu ebi eiza abokuba itwe wakisi yituri noruga kibanza kitu ekyamuheru kiryanyanza eyiba kutaliva nayo so alternative yange kaberi ebintu ebi eiza ndugo munsomo obakantambure nze kurunda embere but the God was helping me kunka kujya nkarara wakisi izoberi the next day nkabati nkuza kubandu ahoko ense kabentamire ense kabekozere ki ekutamire okay bweni yo wasokureba muntu nundi ani wasokukwatambura nanje waza na bundi buje tina takumanya boko nyowe the first time kuza bundi bujo okabano ikayo notunga rogi yo kubyamawo konka bakore kakafariso nujoti mwihe usuka bwanyu ntunga just wo kubyama but now bundi bujo niyo kusanga ine hotel ye mitwari 10 okay ya nyenzire ngutugire tuhendere konka tutakahendire n'ibintu cye byo kureba mu Uganda ombana bato menyeto mbazire bebirebi ebyo kwenzire ngo bihinduke kubwakubire buri yahabwawe ebyo kureba mu akacyamo ebicyamo ni bingi konkaniza ko kuhenderaho bike tucyo turakubasike most y'abazire binde kuba kusisa abana babo otanyeteraho umushiza w'umoro tinkwenda boro abana nibazani batunga bashiza konka mare gitizi kuturaho nice abwenshi abwenshi kwa maremi akahansi nahigura na narongo wawe ekiri kuretera ubushwere birevu butatu ubushwere bwa hati takushwera wakunda obatakushwerwa ari kumukunda nibashwerwe ibi byukureba hariwo family emwe nitakuzagamba okiro kubabiri bari mu hoteli honeymoon omusigazi yarete kiteko ezo sente zetwarundana katuze kukora mu business nyoni tekateka twakora hardware nekora ki nitandikiraho abako sente zikaba ziri nyingi omusiki akamugimbira ati nyoni nyinda sente zanje ni nyenda ki sente zanje Uleki yabiri na mugamba abako akateka ya mutera ameza you are going to be the manager of that business hardware niwe uri kuza kumanya tumanye bikuruga you are the manager or the one of the CEO omwishyaka mujya ninyenda akana ndakuzikosa era tiba mbweno hane munu kuyawire buri omuntu yakwata gwe notekateka nkukikabaki sente ekya kabiri nitutorana beauty sikini murungi narebe kaje narukoma makaga bagiga konka we naija abukuba wamurika ngo is a beauty na yendo wa beauty bweyi ubugumizemo takuzo mu kiyungu takwenda kuteka anaenda house galo naenda bakuteka n'umuntu wo kuzo munono n'umuntu wo kuza mu life stingezo yashanga iwuryo mbindi ibyo mari kisikara cya kabiri abantu abakuzire tukoreka ngo tukuzire no shanga umushiza nyowe inzwire pare ngufu ndio mutawuni ndio nintambura hana mutabani wanje ari yagizwire ati tukuriba that is issue nitana tutwongiriza abana okuboreka that system okay tumanyire bukuru bwanyu nyowe barkunde ba TV iho muzinyo ryo no sibura muhara wawe naza kuswera into no baza kuzimuha ubuntu abwenki dogure kitanda n'umufariso
yakuza no bahereze byo kutandikira arwe bintu byo musemerere ku home budget ni muhemurensi kandi kantu bambaza kutandikeka ati baze kurara ari kuza kushwera ari kuza kutwara umuhara wawe namanya ngo mwikiwe umukazi we nkureta natekwa kuba ine akurara aina kweshweka iwe gurebyo ako gura za wevuzi konke bintu bikwatira mu kitanda abanyabuza abato bari kundeba atize mubiho mbagiti ecya kabiri omwana bwabya yagira ngo naza kuremba mureme kwetutuba no banzo wabanoza kwekorera roti obase kumanyangu nata mutu ogwo nimbasa kwekorera kilo 3 nimbasa kuzekorera obwenki no ni mu rugo mu mbaga abakubanza bari amuryango hariho bugenye bunahereze kurura izo bariyo bugenye ariho nabakomeye service providers bakwate bayisharinga why ko muzuni wabo inobwenge miliyoni 8 zikora imbaga abantu nibarya nibagenda buri munasima tokuza kwetanya mwingi wo muntu ni nyina gambire ensi za heru abantu abakora imbaga zamana nababagiga bakozere kare abakurwo mu royal family kunka bayandi aba nibazani bagitwa naita abantu bake nibanywa ka cocktail bine na senti kunka bari imbaga tibakatwaranga kiku konka watandika kubanza ko muzuni yabo kuboka muhereza kadi isimanyi nyendo ntwere ko muzuni ejo bari abenaza kwereza emitwara 2 omwana we yarwara yazitaye konka imbaga nyinshi karimwe abandi batandikira kutawona balo no office abakuza kubanza Rona office akubaja predio baro no office ababatire we hare kuswara nyowe waso mukazi wanjye tindamukozere imbaga taru konka shemerirwe no ati wenwe nasimira abo kuba imbaga te kukira bya kuriya burizo obasa kwa no teka ngo ashemeriwe iyo waba wanyiga ngo bakati barakorira imbaga hati ngo mukazi wandi buri kwezi ni musasanya emitwara itakurenga 20. Are you sure? Erikuza arwire sukari arwire pressure arwire arsa bashwe kuri wa mukoriro bugenyi still tuwakumuraguriza ati ndagambira iyo banzo baremo ebya hati bini bikiraburi hati mbweno kamuzini kuza kukora time mwasita mu administration nkataya ise waso ali mbahire zinga mbweno no mbabanga yabakuza kundeba ensi yona neza kureba nogira ngo tina bakuza kutandika kundonda I don't know Echikuru bakureba reba nenda kugambira ngo there is something omwana ahereze kusoma wayatunga degree yo bwa doctor iwe murete omutomuka omugurire nkoko agiriye oyite bamurirana iwe bwenki noza kutandika kutwera ngo mutabani agatungire bwa doctor nyira koremba gabi niyenki ogwo mwana naza kumanywa ba doctor bakareba kandi bakora nambaga ba graduating bakari bakari barugo mu graduating ngani batunge imirimo nazo gukora ni bamanywa ba engineer batuma waza kumuza tarabu baramukoreye namba bati waza kabari nubuza batuma nina takumanya ise no hata kumanya niwe yabanje kureta nente zenzungu mu obino kimanya ngo batu ise wabatuma is the first person who arese nente zenzungu omukigezi nankore okay hati imwe ebyo bitinisa byo kuza ku rugo mu mbaga mutandike kukwihaho n'amasimu bariyo ni bababanza you leave it okay aro waswanye ndathendere korba warujiro mu magaragense jininkwizina kirunji eriyo kwenzire kureke nyuma abantu bagomemba kwishiraho mbwe naba bashomire bitabo byabe kibeta legacy hati kinkwenda kureka omagaragense no kwenyumiriza mu icyo cyoyine nibo kuba novuga kagari kisimiranemo okay nibo kuba noraro mukazu kababati oba kweto bwensenene you don't be yangu hati mbweno nyowe ruhanga nyowe nindaro mukazu ke kububati obu you must osimiri kusimira no mwecyo hati nyowe friend mbweno waswa bate kisani ativingu waswa ya afiri you are going to see the people abakuza bakwiriza baronde n'inkuzi nyina abantu ba pastors ba mbweno kandi
naba nayi bagamba ari General Katumba Wamala oyo Katumba Wamala is ni mweta my father abokuba nkizo mbarakisha hari captain hatize General kunkatanye butakanye bwaganureba nazayo hariwe izo barmwe bakaba bamutira amasasi nazayo kumukurisa kuna ikirewo no manyaba no yenda kiraje ndinkwiza kusaba tindizire kusaba nyinda kumuriba kuyabiri bari yaho nibambuza yiza yaringuriza mutabani olyawo abantu abo mufisi bakangarana yantu ari mutwaganira igeri friendship binsigiro mu nsomo nizina ngo no mwaranje yaza yabuza ati obani bakuzadi obuza mu top TV obanazankai ati uri mutabani wa Ali Waswa. That is the name nekirabiyona. Okay. Ababa nore mbwe nabazurizi bakafa bari abagiga munonga timukumare orwa mukaga tibarutire no mukarenda yihanga ngo ya celebrating matters abandi babaita bageni kunkana abantu bakoze bahaya magara gabo without yibakuza tibakureba yukunka bine esubi omuntu bamutaye muri bamosya yafa no mwana wetine cyari kutungo mbinti shebiyafa eri kunka the name is there abakuza Roma nababuza ati bana abajulizi bange mugenda yo that is the name komuzuni nibo kurugwa mu New Vision you live the name ngokori New Vision wazo marketia torako na izingire nguno ya sente banga yabirukire na sente ariyo muntu omwe ni atakuba omwana watakubasa kutunga omurimo mu New Vision akiruka na sente yaza yabesimirana bamwesasira but they are children naza kutunga omurimo. You leave the name instead kureko bugiga baje oyo musajja yabo nyabantu obwo bugaga bwayinoroza bubweti mama yabba abantu yakora kati iyo nibiza kuyamba nyicereza tumreho natugaruka urukaye mukahumuro tushiriya program reba hindugire no mujenyi witu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora ataka humwire he's not tired and he's not retired so deka tugumize munawe embozi yeninonji mbweno waza kureba de change omuntu wena naza kwebo mukururugwa Sheldon Mwesige gwa yesebi konka wareba ngo akahindura system ya diocese yaba modo do John Ntegerize Kanungu is the first bishop owayemerera amaguru abiri yajati mu rugo mu kuyisa marwa muyinge mwani muyinge bitoke mbweno abantu folio moro konko sige izina ngo twaza kukopa tukope nanka twaza kukopa tukope nanka hate bigambo byo byamhero obuhabuzi obokhaburi omweno kureba twende mostly ikiri kunsasa kinkuza kufana insasa munonga ni corruption komuzoni nkora kubi kangambire yes nzuzano mutrakwereza ka sente but the corruption kingamba munywani wanje President Museveni kuba mutabani we yaza kuzumunte corruption is a very bad name in Uganda ninyinda abantu bagisasire omarwe n'icyo uriyo notungo bakawo babongera umushara handi bari mu miliyoni 10 marwa nizo obwinkino ya project y'abantu bakwiro kuzagabe mirima district yare umwana wo kusaba miliyoni 5 naza azihenkaye obu isaka guza kabanza yaza kuza kusoma kinkwabura domestic violence omukazi ntamire kumuzuni domestic violence zintamire wito mukazi wawe mbobo kubabiri nashambana wari babyayanga mugambira ataye abokuboka mureta ngo umuntu ahuriye iwo mukazi riyo no ito mushiza ngo gumo mu bintu no teka ngunoza kubiba muta you kill your husband obokuba because you want to remain with the wealth ojigume muna banywani bawe no teka nguriya re ejo mindset wabo byamira kitanda tekuza kubekizibu otandike kuteka ngo mushiza ari yawo nandeba. So I think tuba abantu abakundana komuzuni wasigaha cyayi oza cyotikoro ntemo mubazi ogunye ofi nyize no kuzika ino no urarebera umuntu ayine nyinde zikureba iguru
Omuntu wena nari kundeba ati wamanya ngo enyindo yawe nereba hansi, the last you are going down. Bible nti batugambira bamazire emyaka 8 bamazire emyaka konko mu Uganda munakutuma omuntu w'emyaka 15 mu Uganda hati niye kuba billion tokubasa tokumureta hati yonoza kumara emyaka ingayi. Bible ebitabo tujambira ngo emyaka yitu neyongera kukendera waise emyaka 6 no manyango uri omukwehora wasa ni manyango niza kufa. In time I'm can do it. Konka ebyorugamba byona kanosha nkori yo no usibura. No, think usibura konka orufuka no rureba hihi. No, why I see nkazika omwana w'emyaka emyezi 8 n'ecweka. Owanje winezarire emyezi 8 ngai hati nyowe. Ruhanga muhire zingayo kweze emyaka 6 uriya nakata akabata kugenda. Babiri akabata kwenda akafaina emyaka 8 n'ecweka akabata kugenda. Munyanyazi akabata kugenda. Mukuru wanje nanka tenywa guna asangire unu yatandikire monita akafa 12 akabata kwenda kwikari nyo hati ekintu komuzuni mubagambire kukora no kusomesa abana mwesho murogwaguriye no kugamba ukaki reka kugufu abantu kubatinisha munonga ero muri kujya kocha iwe no gumanya oragurebe. Are you there? Onorwo mu iguru no manya janangwe gine yabasege n'abasiramu gine y'abakatolika ko muzuni rukundo yo koreka abantu ekuhira magara. Oyine banywani bawe wabere no kunda munonga nuribangu wareba kasimukeye no konka okamureba nagenda ati wajoti niga magara agandi you go by I'm going to find you waguma abantu hata abantu batandikire nuga komuzuni kirebe katungira omushijo ndizo komuzuni abo kubati woni bareba tiba kumanyangu life yawe no basa kugikuma aho orugo mukwetu kubagiza ogume no seka ogume no kuraje. That's the people was talking and munyanya zikomuzuni you don't hear the rumors of the people iwo guma kyawe kare was so ninja medra mwebara ba New Vision mwebare munonga Vision Group mwebare na TV West mbweno nisima TV West mwebare munonga abokuba bukedeteka kinkorera haga konka TV West kusitama kumanya ngira ko muzini watangara kuya munagamburu nyankore pa throughout nabanyeteka tekereri izoba kushogotora Uganda no rujungu konka wa surprising abantu muri nyankore throughout ati nyowe endimi zinkumanya omunsi omunenimi mukaga wantu aromba samya nindugambaje wantu aromba ombasoga oruni no kuruhandika nindu handika runo rwanje ni manyo rugweri ni manyo ruswayiri hati teka urunyankore oruzungu hati Uruganda ko taruga orugando oruro nindugamba nindunyunkura abo kwa ninduhandika abo kuba mu Buganda hari ebitabo bisatu wabiretera umuganda wahata kubisoma hari akatabone bakayitanga etambizinga zinunulo omunaku nekikonyogo orugando ruriyo muti barukuhandika mawurire is a cover a vocabulary language. Uruzungu ndiyo mu 70% bwenu ni batano kwa nibo kuntware wa Clinton no gamba ninye no omu Uganda yona ninye munyamakuru otarashomera mahuriri ati ndi munyamakuru iki nikigamba tigenda kuti kana urujungu ariyo muri 70%. Eyo ndi mu 70%. Wow. Bokwa ningeza okuregesa kuresomesa nyowe ndatungireho $10 kabare. Aha warujungu. No omuzungu akandeba nsitamira aha White House ndi computer ndiyo ninkora omusiza omuzungu akabana ino mukazi weye bayemera bande bo musiza yande omusiza yayi omukazi n'omusiza bambuza ati okasoma nkai nabagambe no nababuza anti you think that Jesus how many degree was left at none. When you go to the world, don't find that all of the churches there is only following Jesus. Umkazi yako ata $10 yakimpereza. Sebya arwaso tubikoyo. To echo kubangu
tinyi nakugambira amazima abantu mugamba amazima reka kweta kyotayine ekyakuremere kigambo gyo tikyunkebe bikandema kunkabana abakunkura ta don't follow that things mazima webare mnonga abakuba bana nimiza kubona ni utandike kwekubagiza so neke kirungi abanyadini bona mwagambira abantu banyu nti baleme kukura kwiza kwefuza ngo abenki nkabo munyadini that is the problem konka mu manyengo abanyamakuru nimba sibire ntanda ngo the government is the government. If you are going to make a tag of who is the government, you are the one going to suffer, the company is not going to suffer. You are going to suffer on the prison, either where, and you be careful. If you are working, there is no any option, konka, you must be careful. The government is there. Webare mnonga. Mugenzi wanje ogumira ha program kandi aho naho twahindera umugenyi wetu no munyamakuru ningo munyamahurire mukuru akozire na Vision Group kuruga emyaka yaho ngahi nka 26 abiri no ati turiyo mu 20 years abiri nabo kuba active mnonga ni 2002 emyaka 24 no munyamahurire abantu binji bamanya nkabukede konkizi inariye na arwaswa na reportingira bukede reportingira TV West mbwenu as long as product ya Vision Group na reporting umunyamahurire kandi bigambo bye nibirungi nibikuru yagamba ahakintu kizina obo yine sente obotorine ekintu nacishemererwamo kugira ngo warekizine nyuma no muntu arikwanga corruption no muntu arikwanga gushuma no muntu arokundizina kubanirwe yareke nyuma so ebimuremire yabitugambira nebyabaze kora nabyo twabireba so twasima mnonga ahabwiri izoba kubana we aha program reba hindukire kandi no mukozi mugenzi wanje so sure nakora kumushimererwa program reba hindugire neberho burizo bari Sunday shahina ziciro egaruko mu rwa kabiri shamukaga guhangwe ahantu tahise abantu batari bamwe na bamwe nambwe nerizoba nco warebera tware to munyamahurire ako abanyamahurire tabakira kanya ha program zawo konkeri izoba ruhanga atwerezo munji ni kunda mnonga iwo kun otura ha program y'cyara abantu abatarugaho abarukurindesha hazikagenda konkoka gumugitegerize nimwebare mukama abahumji nagumande betcom juni nyine ya safturia hebwa Gerard Katusabe Province Kampurura nabagenzi bita bandi ha team yareba hindukire kandi nutubendeze birungi byonka mugume twakorera umwanya ugurukwe twa Lord's Gardens neshangwa aha bypass mbarra kandi ubuhereza bwabo n'uburungi mnonga bino buraro bine byo kuriya bine garden zo koramo amajenye no mwanya gukushemererwamo wahorano wenda ku humuzo mutima so nimbendeze birungi byonka mugumyo